Isoko ry'igura n'igurisha mu Rwanda rirashyushye cyane. Ese ni bande bazinjira muri equipe ya Rayon Sport? Ni bande bazinjira muri equipe ya APR FC? Kuki amakipe menshi akomeje kuzana abanyamahanga benshi? Ni gute bamwe mu bakinnyi batuburirwa buri mwaka? Muri iyi documentaire twasesenguye byimbitse ku isoko ry'igura n'igurisha by'abakinnyi muri uyu mwaka 2026. Isezera rya Mamadou Sy, Mahamadou Lamine Ba ndetse na Alice Wane muri APR FC, ibihuha byo muri Rayon Sport ndetse n'uburyo bamwe mu bakinnyi batwereka amakipe kugira ngo bazamura agaciro kabo. APR FC, Rayon Sport, Rwanda Premier League, byose muri iki cyegeranyo nabateguriye ubusobanuro bwimbitse ku bijyanye n'igura n'igurishwa ry'uyu mwaka wa 2026. Icyo ngusabye ni kimwe gusa, ni iminota mikeya gusa mwinjize muri transfer window muri iyi mpeshyi. Icyo ngusabye ni kimwe, wageze hano kandi cyo gukora urakizi, kanda like ukande subscribe, ubundi mwinjize muri iri soko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi muri uyu mwaka. Mu gihe rero umwaka w'imikino wa 2025-2026 ushyizweho akadomo, amaso y'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda yose ahanzwe ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi. Ni mu gihe amakipe abashaka kongera imbaraga, abakunzi bayo bakarota itsinzi, ariko kandi ni igihe havuka amayobera menshi, ibihuha byinshi ndetse n'ibyemezo bishobora guhindura amateka y'ikipe. Muri iyi minsi amakuru ari kuvugwa cyane na isezera ry'abakinnyi batatu b'abanyamahanga muri APR FC. Aba ni Mamadou Sy, Mahamadou Lamine Ba ndetse na Alice Wane. Ariko ikibazo benshi bibaza ni iki: ese aba bakinnyi bari bitezweho iki, kuki bagiye, kandi ni bande bazabasimbura? Ubundi iyo usesenguye amateka y'isoko ry'igura n'igurisha mu Rwanda usanga hari ibintu bitatu bihora bigaruka buri mwaka. Icyambere ni abatuburirwa. Aba ni abakinnyi baza bafite amazina akomeye, amashusho meza kuri YouTube, cyangwa bavugwa nk'abazanye impinduka, ariko bagera mu kibuga ibintu bikaba ibindi. Abafana benshi ba Rayon Sport, APR FC ndetse na Polisi ndetse n'andi makipe bakunze kwibuka amazina y'abakinnyi baje bafite icyizere gikomeye, nyuma y'amezi make bakaburirwa irengero. Nawe ubwawe ushobora kumbwira urugero rw'umwe muri bo waje bikarangira gutyo, ntihagire icyizere abafana bari bamwitezeho bongera kumubonaho. Uzi impamvu? Impamvu nyamukuru ni uko hari igihe amakipe asinyisha abakinnyi adafite ubushakashatsi buhagije kuri bo. Hari abaza kubera amashusho yatoranyijwe neza bagakora edit, hari abazanywe n'ababahuza n'abakinnyi bashaka inyungu zabo, hari n'abazana abakinnyi kubera ubucuti aho kubera ubushobozi bwa nyabwo. Perezida wa Rayon Sport Murenzi Abdallah aherutse kuvuga ko ibyabaye ikibazo gikomeye mu myaka yashize. Yemeza ko rero ubu ngubu igiye gushyiraho uburyo bushya bwo gushaka abakinnyi bemejwe n'abashinzwe kubashakira kandi babifitiye ubumenyi. Iyo ni Rayon Sport. Ariko se ibyo bizakorwa n'andi makipe, cyangwa tuzongera kubona andi mazina mashya azagera mu Rwanda nyuma y'amezi make abafana bakibazaho yagiye? Ikindi kiranga iri soko ni umubare munini w'abanyamahanga. Mu mibare ya shampiyona ishize, hafi 1/2 cy'abakinnyi bakinnye muri shampiyona y'u Rwanda bari abanyamahanga. Ibi bituma abantu bibaza byinshi: ese koko umupira w'u Rwanda uracyubaka impano z'abanyarwanda, cyangwa amakipe yatangiye kwizera cyane abanyamahanga kurusha abana bakuriye mu Rwanda? Ikibabaje kurushaho ni uko bamwe muri abo banyamahanga baza bafite ibibazo byinshi. Hari abatabona umwanya wo gukina, hari abaza bafite urwego rwo gukina rwo hasi, ndetse n'abandi hari n'abasubira iwabo abafana batigeze banamenya icyo bazanywe nacyo baje gukora. Mu gihe amakipe aba yatanze rero amafaranga menshi yo kubazana, usanga hari impano z'abanyarwanda ziri kubitikiriramo kandi zagakwiriye kugira ayo mahirwe, ariko zikabura umwanya.
niba nagihindutse uyu mwaka wa 2026 2027 ushobora kongera kuba umwaka ugaragayemo indege nyinshi zizana abakinnyi bashya i Kanombe, ariko ikibazo gikomeye kikaba kumenya nimba bazatanga umusaruro cyangwa niba bazaba ari andi mazina azibagirana vuba. Ikindi cya gatatu kandi giteye amatsiko ni ikibazo cy'abatwereka amakipe mu minsi iri imbere. Muzumva amazina menshi y'abakinnyi avugwa ko yifuzwa na Rayon Sport, APR FC cyangwa ayandi akomeye, ariko se koko biba ari ukuri? Amateka y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda yerekanye ko hari igihe ibihuha bikoreshwa nk'intwaro yo kuzamura agaciro k'umukinnyi. Umukinnyi ashobora kuvuga ko ari gukurikirwa n'amakipe menshi yo hanze kandi nta kipe n'imwe iri kumubaza. Intego iba ari imwe gusa, gutuma avugwa cyane, abafana bakamumenya, hanyuma amakipe akomeye akumva ko ashobora kuba afite icyo yarenzaho. Ni umukino ukomeye ukinirwa hanze y'ikibuga kandi ikaba ari n'intambara y'amakuru, ibihuha, amafaranga ndetse n'inyungu. Mu byumweru bibiri imbere ahangaha abakunzi b'umupira bazumva amazina mashya, bazabona amafoto mashya y'abakinnyi bambaye imyambaro mishya, bazumva ibitangazamakuru bivugwa amasezerano akomeye. Ariko hagati muri ibyo byose ikibazo gikomeye kizaba ari kimwe: ninde uzaba umukinnyi mwiza w'iri soko? Ninde uzaba igihombo gikomeye? Niyihe kipe izakosora amakosa akomeye yaba yarakoze? Niyihe kipe kandi izakora amakosa akomeye kurusha izindi? Ibyo byose ni ibintu bizasubizwa n'igihe, ariko kandi kizwi nuko isoko ry'igura n'igurisha rya 2026 ryatangiye kare, ririmo ubushyuhe bwinshi kandi rigiye kuba imwe mu makuru zizavugisha benshi mu mupira w'amaguru w'u Rwanda. Abafana bariteguye, abayobozi b'amakipe bariteguye, abakinnyi bariteguye, ariko se none wowe uriteguye kubona impinduka zigiye guhindura isura ya shampiyona y'u Rwanda? Ese ubona ikipe yawe ikeneye ayahe mazina kugira ngo ibashe gutwara igikombe? Ese ubundi gutwara igikombe yaba ariyo ntego y'ikipe yawe? Duhurire muri comment twiganire, ariko kandi ugenda udakanze like kuri video, subscribe niba utarayikora.